Jawjawai tu sa kajam jaman nama kaitina na sulevat. Saka tu chua kajam jaman aurja supina kainwa semas imazai tua senai. Imazai tua sepajapuru katu wun makayan. Imazai tua itakaran pajutapuru katu itakaran. 诗篇46篇1节到11节。Cemas ta kaki lakavan ta picur. Di maju mavana tala dedetan. Ro eli no saraparapahitan. Manasika kumali ta remuni kajunangan. Sa katsunu gado semato lavak. Kumali ta pasi asa vi no lavak. Sa regi marka gado. Ini uta ka tena uri markut. Izwa za mataita apana maro silaring toa revan pasa toa inalan no cemas. Itua tala parawatsa na kakadihayan toa tala pupicuran cemas. Azwa inalan inika uri maipu angata ayatwa na kizang cemas. Saka uri majama cemas temangez paseling tuazwa inalan. Na ala-alanga markut ki azal. Na matatu palawalawak maaruvu mapulat. No limingaw cemas miderenaw kajunangan. Tala pupitsuran cemas na kizang ta nuiten. Cemas noa la Yakubu mavan ta kaki lakavan. Pantizu sano patsung toa kinudan noa cemas. Patsunu toa na seminamali kinudan ni maju katsawan. Di maju pasekezen maachi noa katsawan. Di maju berseruan tevelatan katwa vuru sa lamai marka lata. Patizau tuano maachi kelangu tu cemas akan. Tala mapaalayan itwa na ala-alanga. Tala mapaalayan toa kajunangan. Aya ibu cemas. Tala pupicuran cemas na kizang ta nuiten. Cemas noa la Yakubu mavana ta kaki lakavan. Aichu kai noa cemas. Satu chua kajam-jaman asini pupa tarvan 奇妙的活水涌出来，奇妙的活水涌出来。诗篇46篇的作者对旧约非常熟悉，他知道创世纪里的伊甸园充满丰沛的水源，他也晓得先知以西结在异象中提到有一条河从上帝的殿流出来。因此诗人透过这首诗歌表明，上帝是我们坚固的保障，更是活水泉源的创造者、管理者与供应者。以色列人相信雅各的上帝是我们的堡垒，诗篇46篇7节。他们知道上帝同在就是最好的保障。我们也同样相信，只要仰望耶稣基督，即使面对再大的困难，再危险的局势，再恶劣的环境，我们都不必害怕，因为耶稣基督是我们最大的保障。喜奈亚杜错嘎加曼加曼，
Satu cua sina apurua kainua cema sima zaitua sepatakaran. Izua za mataita apana amaro silaring tua revana pasatua inalan. Noa cemas. Itua tala paravatsa na kakadihayan. Tua tala pupitsura na cemas. Aichu kainua cemas. Sa aichu sini palaro yang atatan uten. Pasamara-marau tu aichu Israel atau masaru tua cemas dayau. Masaru tua tala pupitsura na cemas. Nakizang ta uten. Cemas Noa la Yakubu mavana ta kaki lakavan ayaya pasamarau tanutin. Saka aichu kemelangitin no kini jadarantin no ta cemas mana na selungwa etin izwa na matazwa ta kaki lakavan tayau. Saka no nama sarutin saka na talangutin ta Yesu Kristo. Kumali na matay no ta sisarapai aruta sifat sayanga ini ka nangwa asa kina kemudian tayau ada kinejonan lakwa maya markot ayatwa izwati Yesu Kristo atala kudaran ada kaki lakawan ayaya pasamarau tu suaka jaman-jaman tuana paksumalia valalut zalum ayaya pasamarau tanuti 奇妙的活水涌出来。Saka latina na kamalang masaro kemasaruan tuata cemas saka namiautan na kipaparang jin namiautan na kijajara-jaran cin tuata cemas ayaya pasamarau pada dekat yang cin tu soka jaman-jaman sa aicu ta kini menemin 上帝如何做我的避难所，他如何成为我患难中随时的帮助。Sinai tu soka jaman-jaman arutia galuina kinemnem saka datina nagamalua kinemnem saka inuri 上主万军的统帅，感谢你与我们同在。这个世上有许多动荡不安、劳苦愁烦的事，但依靠你，我就不感到惊惶与害怕。靠主得胜的名祈祷。Mali-mali ania kakilingan ania kamay talibabaw. Mali-mali aso nilakaban aso sinipapupi sulito naman saka nama kemenangutan anak kijajaran canusong. Kumali namatay no ay katsawan anamatutso na rememekut saka masandiria way chua niya talimuzaban lakwa ano nakipapangazaman nakaangano niya rukutan saka cemas kaya ngamen laman na takajeng takamasoran tanusong sa talangwa inuri-nuri pararaw tansunan niya semasa kaya saso tiaki namin saso papupisuri namin ayaman nakipaparang sa inuri niya inuri niya pinakatasungan at Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito so kadyaman-daman na makatinamin sa sila nga sumupo saka latina na paano tama na sinipadada katanwa at sama tu sa kadyaman-daman saka latina na suliwa tu sa tiaki ni Andavan taja Ping An